Anami banyak rebo elang. Tak keng bulan kuda ben sampean mun beda orang ngakandem mun ada orang apa gemet rebone keco. Nggih napa nggih? Tahu ning jagung nih acal tongan napa keng buang napa keng bersih ngecok nih Kang. Punten keng rabes ki. Alhamdulillah sini ser kacang ini buat jaga boleh leguk kacang deh. Jaga boleh ki. Namun kacang aja ke kacang dia. Beban nih kacang maksudnya nikah. Ini kan es nyek nikah. Tapi insya Allah tempat nikah barokah. Amin. Insya Allah barokah. Tinggal menggoreng bungkana. Sebenting bikin. Kacang. Kacang bu. Jadi makin lebih sampai enges-lenges nih insya Allah deki jaga boleh marin. Puni kesempatan kuleban ajunan berjemaah. Sampian mun biasa berjemaah sopu. Maki atokar beri. Itu pani sopu sekalian nih insya Allah sampian beres. Atokar mulai beri. Sing malam mah tedung lah abesa. Si bini yampir si laki elangker. King sopu. Si laki ongke kelangker. Si bini mun biasa berjemaah. Akhir pikiran berjemaah panjang ya. Noro tempona cek beciing. Tak noro biasanya berjemaah. Ongke kia si bini. Nang tempat tubun mordeja. Selake. Lo biasa ngimam nih. Pakai aja macam Fatihah. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan si bini nyampit tak sarmo pebari. Tak nyampit lah karena kena nyampit. Nyampit kia lo celo. Amin. Selake agretek ya dek. Tompes sarmo jangan setia. Sarmo apa tak sarmo? Baru kena sholat berjemaah aja. Bulan rokaat pertama lah sarmo, rokaat nomor 2 bisa laki pelanceng Fatihana. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Si bini akretek ibu di papan tak kayak jitis masudes ya kok. Si bini mela cermat pulang lamari pergi buru saya ada. Yang bini san misan kah, magaya gelak lamari nyampit. Amin. Beres tak beres? Polan si bini nyampit lanceng. Saya laki akretek boleh. Iberi mun kedi rega. Alumni suruh boleh kada ke kamu. Tori mak tak dumedu sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana mun kula koncengan ke Sumenep nek abid kudu maklum Roma gula nyelket. Bangladesh. Bangkalan desa. Kiring gunung asli, tapi mbak tak kira percaya aja bulan muana kan Jakartaan gue itu tidak. Kabin biko kakek marina, hai hoi kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa bati'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Al-ayah sadaqallahul azim, amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajulla, guru batan kaula sareng guru ajunan sumulja
Kiai Haji Sirajuddin Zain dari Pondok Pesantren Ar-Rahman. Ajunan Semulja Kiai Haji Syaiful Mansuri dari Pondok Pesantren Al-Mubarak. Kiai Haji Lutfi Bahri dari Pondok Pesantren Fakhrul Islam. Kiai Haji Hasbullah dari Pondok Pesantren Nurul Yakin. Kiai Taufikur Rahman, Kiai Ilyas Naufal, Kiai Musleh Khabir, ben setuju para kiai, setuju para guru seampun hadir nyuun saporah. Manabi beda asma si tak kesebut karena sebagian beten kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat da setuju seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa ajunan Bapak Fauzi selaku pemangku Desa Lembung Bara beserta seluruh jajaran aparatur Tisaipon, sahibul manzil, sahibud dakwah, guru beten kaula juga guru ajunan Semulja Kiai Agus Baihaqi beserta seluruh jajaran majelis keluarga. Ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir. Dek seteja ajunan beten kaula amul ja'aki ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Sepertama ireng amuci ben asyukur da Allah kala ben penuh perjuangan kaula ben ajunan selama 15 are. Masuk maklum 15 semangkin teti ampun kenging 14 hari kaula ben ajunan merangi nafsu. Siang kaula ben ajunan ajegeh dari perkara seeka putoh iki kak dinto ada minum. Malam kaula ben ajunan atrawi se atrawi. Ya kan bedeg ya selo atrawi. Banyak. Malah mungkin gadarin semangat sentarkan tolo abu jeng gelu. Dipakan to bae setek detek tak lim deteng papaan tak kae eko. Tak apa gula sepe suwe. Asdina gula berangkat nih kemari bejeng maurib langsung berangkat. Gula sampai mungkin kita abu jeng nyisa. Mulai depak ke rumah deki nih kepok capo. Menik bini ki ngida gula ki abu jeng gelu. King menik bini ngiding gula hai hui kaki ya. Ada si rok norok rap. Semoga 15 are atau 14 are pasa seampun ekalako bi kaula ajunan tetia lenjalan kaula ben ajunan selamat dari dunia kantos akhirat. Seteja ibadah kak dinto kencernah tentu aki hadirin. Solat kak dinto kencernah 10. Jadi kaula ben ajunan abajeng sekalian kencerna 10 mun abajeng sehari 5 kali kencerna 50. Jadi lambak bajeng pertama kali 50 tentu aki korangi sampai kali 5 meskipun bajeng kali 5 kencerna pegun 50. Apa-apa? Karena setiap situng bajeng kak dinto gencer 10. Ngaji Al-Quran per satu huruf itu 10. Orang semaus Al-Quran Yasin oleh 20. Nun oleh 10. Orang memberi hutangan dan bersedekah kak dinto gencernya pangki. Orang sa'asodoko paringi kencaran belu belas. Orang sa'abri otangan ibri kencaran 20. Mabunya na beri otangan. Kijak dengan tempo na butuh sa otang roh. Jadi abri otangannya keganjaran lebih raja. Arapa? Karena mun tak ibajar pekel ku leku.
Mun sedekah kan beres, mari beki mari kula ben sampean. Keng abri tangan ni kata gempang pada ben abri sedekah. Sepertama, kula ben ajunan tak terus abri keng yen tarikh. Nomor dua, kapan etaki tak lemah beri. Keluar hadis, al-wa'du dainun, tining cenci pani kau utang. Tetapi mun tak bisa majar otang, majar cenci pada gua. Mersedekah 18, memberi hutangan 20. Sementara pas segak dintoh hadirin, pas segak dintoh. Cepun ulama sampai mangken tada orang seoning berempa kencir napas ini. Hal ini jelas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Hadis kak dinto etoles dalam kitab Is'afu Ahlil Iman. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mensarahi hadis kak dinto, as-saumu li, pas saja untuk sengkok. Bagaimana Allah menyatakan pasa untuk sengkok jeung ibadah selain untuk Allah kabeh. Kan bagi bajang untuk pangeran, gini bangki. Kan ngaji Quran untuk pangeran, sedekah untuk pangeran. Anapa Allah ma'adabu as-saumu li, pas saja untuk sengkok, sementara saja ibadah kak dinto untuk Allah. Cepon ulama ketika perkara ini sebetaki dak ke Allah nunjuk akilis syaraf karena muljana perkara sanderaki dak ke Allah. Contohnya Allah gak dinto di Mekah seceleng tawafi kasakan nyaman baitullah dalam Allah. Mi ko cak dalam Allah cak Allah ni kata butuh tempat. Kala sanderaki dak ke Allah saking muljana dari tempat seanya Ka'bah sampai Ka'bah ni ke nyamai dalam Allah. Pada ben ibadah pasah setaja ibadah gak dinto untuk Allah. Apa napa mi pasah saya kepada untuk Allah. As-saumu li pas saja untuk sengkok nunjuk aki bahwa ibadah pasah gak dinto ibadah seistimewa mungku ajunan Allah Subhanahu wa ana ajzi bihi ben sengkok sebekal abri balisan cepon Allah. Bagaimana ada pernyataan saya yang memberi balasan kepada puasa sementara saja ibadah gak dinto Allah semalis hadirin. Imam Jalaluddin As-Suyuti juga memberikan penjelasan nunjuk aki bahwa kencerna pasane keada betesah. Pejeng tentu aki kencerna. Ngaji Quran tentu aki kencerna. Tapi Ramadan pasaan sampai mangken gak dintoh ada seoning berapa kencerna. Makanya Allah debu as-saumu li wa ana ajzi bihi pas saja untuk sengkok benengkok sabri kenceran secara langsung sampai mangken kencerna pasah tada orang seoning berempah ben berempah insyaallah setuju siapa sah betul orang selamat dari dunia kantos akhirat. Amin Allahumma. Aslina tak usah bahas ke akhirat itunya beguna ben sampean selamat apa senika. Nggih. Mun kula ben sampean mun tak apa sale bedrok kutuku bah bedo orang ngata de orang ngane ke kula ben sampean bisa saja arsai bisa saja ngico orang ngaten pun ada keng mun apa sa kula ben sampean tak kira ngakan mun tak keng tak apa sa pas kak dinto cepun ulama madrasah sabulan kaula ben ajunan kak dinto ia ajarin sesabulan ia ajari untuk ia malaki 11 bulan salastarina. Panapaan saya ciri Ramadan dak kaula ajunan sepertama kaula ben ajunan ia ciri sabar kalaban perkara sehalal ketika perkara halal gak dinto beni bektona. Napa boleh perkara haram halal beni bektona sabar kula ben ajunan. Nah sing tibi inuman tibi keng mun ki asar tak oleh kula ben sampean nginum. Nggih napa nggih? Malah bukan puk arah saya palapai de portuli ola aki. Aku ring sebab ketanang. Anapa ma ibu ang sampean nika? Cek dengan nikah palapan sampian tibi sampian sadar bahwa nikah halal tapi benih bektona untuk ija'er Ramadan ngajari sabar sepertama kaula ajunan. Nomor 2 Ramadan ngajari istiqomah hadirin selama sebulan kula ben ajunan gak dinto ia jadi ada erben maurib melolo bedes ada erasar. Apa napa kaula ben ajunan me ia jadi ada er maurib saja. Karena pas gak dinto batasan bekto ada selalu ia wali adan maurib kaula ben ajunan ni kacepon ulama ngajari kaula ben ajunan istiqomah. Napa istiqomah gak dinto kalakuan ibadah seros-terosan dalam bekto abit tak buan-buan kaula ben ajunan ibadah ni ka istiqomah melarat ka mun ibadah na gampang kula ben ajunan atahajud kapi bisa asedekah kapi bisa pak bisa atahajud ben malam nih kasi tak bisa kak. Pak bisa aben malam jaga. Nih kasi melarat. Mun kroke tahajud bu,
Kan niat mangken nih siang tedung seharian, mangken tuli tedung sampean. Terus alarm di kol telok. Amonnya HP nah, ngiding orang. Kapan ngiding si bini, ceke selake, ceke ding selake. Burung setahajud, atahanyut pasah. Tetipun urusan ibadah gak dinto sedaja ulama. Hanya ta'aki, ibadah ni kata melarat, si melarat ni ke istiqomah. Makanya orang si jamin bekal husnul khotimah gak dinto benih cuma orang ibadah, tapi orang si bisa istiqomah di dalam ibadah. Maka jawaban Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang lembung barak saya jamin ngadep ke Allah, abalik Allah dalam keadaan husnul khatimah. Benih cuma tatang kesenalkan kopeng malaikat pada turun. Kopeng sekanan malaikat ada bu. Allah takhafu alal maut wa ma ba'dal maut. Cek takut teh sampean makin mati ya. King cek kubetir sampean makin mati ya. Cek kira pikiran ke mati. Wa ma ba'dal maut. Ben cek kira pikiran ke samarina mati. Karena sampean bekal selamat. Sekopeng etalken bi malaikat Allah takhafu. Sekacir malaikat ada bu. Wala tahzanu. Bencek bingung sampean teh. Sampean makin saya cek kira pikiran. Tunya na sampean bi nak foto na bekal iki ibadah. Sampean cek kira pikiran. Bini na sampean deki bekal ala ke pole. Ya pala selaki mati dah. Mata anak ke pole bu. Nukun nama yid aja. Nah. Pala mati ala ke. Pala berde sumur du bolo mah ayu benko. Haji yang mendapat abadi bahda ijidin nakna. Pala si bini mati kak. Bini. Tapi cak tak jin soro menurut. Si bini mati tak bini boleh. Cak si bini odi cak biasa bini boleh. Nak yang bulan tepak kelimbung tepak kasih takwa. Takut kasih tua. Minta takwa kasih tua cak si tua kudung nyentak melerok cak makai ajam tadi. Sabenen. Hari ya potongan ku campur cak ngak marlena kepir. Selaki tega pak gepak ngebesaki. Ini tekun lagi na sampean dia bu. Cak ada si lembu sekali. Mi lembu cak gedak ketok. Cak saat gedak telo kali. Mungkin sen ku umik koros sekali. Ada kak. Mun garing bini ni gak ada. Kapolda ni kemaling tak takut. Kepenjahat tak takut. King kebini ni ngeter. Ongguan. Fir'un ni ngaku pangeran. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun ni kan aku pangeran minta sumpah orang takut kapi. Keng kebini na Fir'aun ni katako. Apa nak boleh bangken gula ben sambian. Mangkana gula ngak gadebu na ke muslim. Ke muslim tu mana debu je pun ke muslim. Gula ni kagaroi pengajian sesinga panggung. Mun eroma koceng. Kira pek cerong guan maki gula ni. Kesapi datu mun kalenteng. Mun kalimbung api datu. Mun eroma ngidi ngaki datu gula. Gula saya ngaji mun eroma. Umpah hatokar bene bini bagi ngucap qala Allah Ta'ala. Nyepit ne bini ambu ala qolaan ni kok. Muni lajan nih, tai berdik kan seminggu. Tai berdik nasi bu. Wah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah orang yang bisa istiqomah. Kak dinto jamin selamat Ramadan ngajari kaula ben ajunan istiqomah hadirin. Manten sabrah yang kuya 11 bulan. Amin. Istiqomanah yang kuya 11 bulan. Amin. Senomor telok Ramadan ni kan ngajari jujur. Sampian apa? Sanika ada ring tahu sampian. Pas sanika ibadah tak pada ben ibadah selain. Bejeng nika kudu debara kak. Mundup lauk betal. Pasah. Mak kita edung sah sampian. Mungkin apa nggih? Aduk de emak apa isa pas sanika. Adub temur esa, adub barat esa, adub doja esa. Keng mun debaba depatas lo esa. Alumni ngak sing ngerti. Lah jarok norok rap. Norok urus naring tuar ya. Jadi tak apa dengan ibadah selain hadirin. Pas ini kata apa dengan ibadah selain. Antara orang siapa seben sita apa setai bangki. Siapa sah kering bibir. Selo apa sah? Cung kering, ngancak rokok abi telu bungkus. Jadi tak bangki pas.
Tapi kaulah ajunan mekibi orang tak epang kipunten bagian siapa tak ngecok ketika ada orang. Auduk kuleban sampean duhur, sebelum auduk kuleban sampean amur kemur. Ketika amur kemur jak saking aing saparo iola aki saparo igulunyo. Napa-napa lepak kelebun. Kan si auduk yating kuleban ajunan tak oning jak kuleban sampean ngecok aing. Arap pamita igalako. Kuleban ajunan sadar. Make tatang ke tak tahu, make kanca tak ngetela, tapi Allah aja ke kau leban ajunan sehingga antara beda orang tak ada orang kuleban sampean pakun cucur, pakun tak nginum, pakun tak ada bener. Nikah kan, mun pas sampai yang ku sampai 11 bulan, oh swarga make odi. Anami banyak rebo elang kan. Tak keng bulan kuleban sampean mun beda orang kadem mun tak ada orang yang pegemet rebone keco. Begini apa ki? Tahu ning jagung nih acal tongan, apa keng buang, apa keng bersih ngecok nih kak. Punten keng rabes ki. Alhamdulillah sini ser kacang ribu jaga boleh leguk kacang deh. Jaga boleh ki. Namun kacang aja ke kacang dia. Beban nih kacang maksudnya nih kak. Ini kan es nyek nih kak. Tapi insya Allah tempat nih kak barokah. Amin. Insya Allah barokah. Tinggal menggoreng bungkana. Sepenting bikin. Kacang bu. Jadi makin lebih sampai enges-lenges nih insya Allah dekik juga boleh marin. Lah saampuna apa sesebulan kau leban ajunan masuk ke bulan Syawal di ulama ipakontorai hadirin. Karena ibadah pas kau leban ajunan nika etrema bentak etrema nika bertanden. Apakah orang lembung bara? Apakah orang lenteng, orang sumenep siapa sebab pasaran nika etrema sareng ajunan Allah nika bertanden. Kayak ingat ibi sambian torai deki. Muntan degak dinto beda berarti pas kuleban sampean selama sebulan nika keng etrema. Keng muntan nika tada. Banyak macam istighfar anyuk on sapora de Allah takok pas kau leban ajunan keng tak etrema sareng Allah Subhanahu wa taala. Panapa tanda najak pasah kau leban ajunan etrema? Ulama ada bu bahwa alamatu qubulil hasanat fi'lul hasanati ba'daha 'ala tawali. Maipangki ca ibadah pasah seikhlaku bi kau ajunan mangkin ka etrema hadirin. Tekku bulan Syawal fi'lul hasanati ba'daha 'ala tawali. Mun marina bulan pasah kalakuan seikhlaku bulan pasah cekak pekun ikhlaku tak buang-buang sama marina pasah nunjuaki bahwa ibadah seikhlaku bulan pasah nika etrema bi Allah Subhanahu wa taala. Mangken ajunan ada urusan, mangken ajunan ngaji, mangken ajunan maca Quran, tekku bulan Syawal. Mun bulan Syawal kau leban ajunan pakun ngaji, mari abajeng pakun muka Quran. Berarti ibadah bulan puasa seikhlaku darusan bi Allah keng etrema. Keng mun bulan Syawal Quran pahe kalau pai pah tak baca. Cepon ulama pabanyak maca istighfar, taku Al-Quran baca bulan Ramadan kak dinto bi Allah tak etrema hadirin. Jelas? Kau leban ajunan mangken atarawi bulan Syawal cak atarawi yang jak bulan pakun terus hakim pian Syawal pah pakun atarawi sampai bulan molot tambu sekali. Tapi ketika masuk ke bulan Syawal kau leban ajunan pakun aja ke solat malam. Panapa tahajud, panapa hajat, panapa witir. Budak remes jaga umpama tak bisa aja ke sopu pangadaan jaga bu. Mun kesampean gula tak gebetir karena mun nik bini nikai makam tempat nika pasti ngiding ka ada. Tinggi bu. Mun reng bini ngiding ka ada, mun ria jaga ka ada. Pasti ngiding ka ada. Nik bini nika kita adzan lah ngiding tinggi bu. Udah iya. Terus ke dapur. Mun ngiding ka ada aja langsung ke dapur. Audu gelu. Ngiding ka ada langsung ke jeding. Malaikat ngalak buku itu oleh sa audu munare. Mari aku mihara mabuli boleh keluar. Beni apa jeng pahatana ka ada. Mari atana paharing kesan kelampi pabolong pahasapuan kesering kesan. Are katon stok tak dong teketong abajeng sobu. Begela de emma kakibi. Mun ngiding ka ada sampean nikah abajeng gelu selaki jegai ajak salat berjemaah. Apa sebab? Karena orang laki bini kak dinto mun ahli bajeng berjemaah. Bi Imam Ghazali ede buaki orang laki bini se ahli salat berjemaah. Keluargana bakal ibadati keluarga sakinah mawaddah warahmah. Imam Ghazali ada beda telok perkara. Mun ikhlaq di dalam keluarga ini kebekal sakinah. Sepertama, udul halal. Saya pada ngaki bini rizki halal beni bareng haram. Senomor 2, al-julus ma'as solihin. Along pelongan ben orang soleh. Nggak mungkin kejo kiai rabu. Ajunan lengki gak dintok. Saya aki lengkin ben orang soleh ni kaate na bekal lemes hadirin.
Napa ati kera? La tanfa'uhul mau'idah. Ati ni mun kera tak ada ndak ibalain. Isro ke deje ke laut, isro ke timur ke barat, iro mangkat ambu, iro ke dalam nyopul keluar. Isro gentang napang. Aja ati na gali mun deui. Senomor telok keluarga ni kementra ruku na cepun Imam Ghazali. Pak ahli salat berjamaah. Kuna ban sampean duhur belum tentu bisa berjamaah. Arampah selake ke barat si bini ke timur. Asar pada kita datang. Maurib leso. Isa ngidaya dang tipi. King sopu ni kesempatan kuleban ajunan berjamaah. Sampian mun biasa berjamaah sopu. Maki atokar beri. Itu pani sopu sekalian. Ini ke insyaallah sampian beres. Atokar mulai beri. Sing malam mah tedung lah abesa. Si bini yampir si laki langker. King sopu. Si laki ongke ke langker. Si bini mun biasa berjemaah akhir pikiran berjemaah panje ya. Noro tempona cek beciing. Tak noro biasana berjemaah. Ongke kieu si bini nang tempat tubun mordeja. Selake lo biasa ngimam pakai aja macam Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan si bini nyampit tak sarmo pebari. Tak nyampit lah karena kena nyampit. Nyampit kieu lo celo. Amin. Selaki agretek ya dek tompes sarmo jangan setia. Sarmo apa tak sarmo? Baru kena sholat berjemaah aja. Bulan rokaat pertama lah sarmo, rokaat nomor 2 bisa laki pelanceng Fatihana. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Si bini agretek ibu di papan tak kayak jitis masudes ya kok. Si bini mela cermat pulang lamarinya pergi buru saya ada. Yang bini san misan kah, magaya gelak lamarinya nyampit. Amin. Beres tak beres? Pulan si bini nyampit lanceng. Saya laki agretek boleh. Iberi mun kedi rega. Alumni suruh boleh kada ke kami. Tore mak lihat tak dumudu sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetitan bahwasanya Ramadan etarema hadirin. Ibadah nasa ikhlaku mungkin etarema. Amalul hasanati ba'daha ala tawal. Sama dina Ramadan. Kebagusan sa ikhlaku Ramadan. Pahit rosaki tak buang-buang. Sebiasa salat tarawih. Salah ten Ramadan. Kejeng malam pakun ejaga. Semangken darusan. Marina pasaan pakun ngaji tak ambu sekali. Semangken cucur. Marina pasaan pakun cucur hadirin. Semangken sabar dari perkara halal sebeni baktonak. Marina bulan pasa pakun ajaga ka perkara sebeni hak keben sehat ketibi. Mun pakun ejaga kelakuan kebagusan gak ditunjuk aki bahwa ibadah kaula ajunan sekelaku bulan Ramadan etre masareng ajunan Allah manter segak dinto badana amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Mungkin gak dinto acara nuzulul Quran. Nuzulul Quran gak dinto ngai turun Al-Quran. Tejuna tak lain. Makle kaulaban ajunan timbul cinta, timbul lebur dek ke Al-Quran. Saampun lebur. Kaulaban ajunan banyak nyebut perkara seeka leburi. Banyak maus Al-Quran. Ketika banyak maus Al-Quran. Kaulaban ajunan tak burung pole masuk dek ke debuna Gusti Kanjeng Nabi. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Kengai orang lembung. Swarga ni kekerong dek keempat kelompok. Swarga ni kekerong dek empat golongan. Seempat golongan ni kebeni cuma orang ngasih terus masuk swarga. Tapi swarga terus masuk Nabi orang seempat ni kah. Paseraan talil Quran. Reng lembung berak seahli maca Al-Qur'an. Pasir orang seahli maca Al-Quran. Beni sampian setero masuk swarga. Tapi swarga setero eka masuk Nabi sampian. Artena mun kula ben ajunan kak dinto sangkah ngaji Quran. Pah tak ngaji ongku tak bisa ejek aja. Pacuriga takut king swarga selo endek-endek kaula ajunan. Tapi mun lembung bunten kak. Cek dengan selama bulan pasan kak. Darusan semalam tak ambu sekali. Thank you. Iborok ngaji etemor ngaji keng kula mainga iman kak diman make ngaji na lebur make semangat betesi kol 12 tore ambu anapa polan oreng ni kemun pasaan jeke pole deki pokol telo takok sampai aganggu kaureng asarena make la ngaji mun aganggu kaureng tedung hukum haram beni ngaji nah taswisun naim aganggu nereng tedung ni haram hadirin mun ngaji na tak haram artinya ya tore ngaji korja amiken jadi mun kol 12 kebele ambu cong ambu kol 12
Bekto na cerum lanceng numpak ke cerum panda. Ecem. Karena waduh ngaji ini kadang sampai kul 2 kita mari sampai kul 3 tak mari. Arundaan, nggih. Rundaan nyaman apa di Bangkalan rundaan nyaman. Patrol. Oh patrolan nyaman ya kasah. Yang dia nyaman patrolan nemu kamu makan tuh nih. Ngampung geding polisi patroli kasih. Mon patroli ini kan ibu mobil, mon patrolan ibu gentong sama. Tong. Hai ibu, bapak, ibu. Katina apa koma patrolan? Tak napa sepenting lekar bekto na aja ke yoreng. Kol berempat, kol 4 istiwa, otabe setengah 4 uwib, patrolan arundaan. Mun kol situng cekei. Aja bani aja ke enjua. Setedung jo ape suan. Cek dengan kol situng ibu bapak, siapa sih aja? Gitu orang yang anyar tedung nggak sih? Paham? Jadi rundaan ni kaya tore, saya rundaan ni kanya kita kok beda orang sekasiangan. Keng cuman bekto na kutu patepa, mon pokol situng cak rundaan, ni kasebeni aja keen mata tedungan kes. Mon sampai tak tedung di margen arundaan hadirin, tak usah rundaan, tak usah pentongan sampean. Orang ngaji saus aganggu kau orang ngasarin nikah haram, kau mah. Napa boleh pakai ganggu keleban rundaan nik? Jelas. Mercon. Bani tak oleh nyomat mercon. Keng mun bajina ring tedung cak somat mercon nih. Maki gula pada lebur. Keng cak mak semak. Enten keng kutu tengah mercon nika kutu awas sih nggak. Pasaan beri nih kai Bangkalan sampai bede burung saya apa jeung telas. Oke. Gara-gara mercon nika isomat ternyata kita buang altu kada tanengan nika ancur. Tahun lambo Bangkalan nika saya adaan boleh hadirin. Aku bayi mercon pada benik kan. Aku bayi mercon tibi kas. Pasang memes. Mereka pasang memes epet di atas. Lan epet benta dengan ngarang orang santa pa ingal aki oping hadirin. Pah epet benoping. Sing tak apa halet tu ya ladeka nganto 2 ka iki. Lah tak ngerti kaki buk. Munari tokang kala tolato nih. Mate kak. Tak terus sedeti tengate mercon nih kak. Tengate. Jadi diawasi karena mun bagian nih kayak ini kan tak uning. Kemercon tahun nak karo lebur. Meskipun pangelebur muncang gula bak lopor. Cek dengan mercon lebur monyin. Nah, aning kapan mariyopor mercon ibuang ke timur ori ngeburu ke barat. Kopi nga itu opo eh. Mi bede libur ke monyin na mercon ibuang ori ngeburu ke barat. Kopi nga itu opo eh. Mi gula ke barat Bangkalan kali alek gula kaki. Lek mau libur ke mercon cek melisi ni kene. Melisi pada ban pokang re. Mari esomat ro cek buang kidi ngaki pa khoso daya. Insyaallah petong hari petong malam subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ya mau libur kamu nyina. Oh, di libur kamu nyina mercon buang orang ngaburu kopi nga itu. Jadi sambil diawasi, mantir bi Allah kau leban ajunan pada selamat, mantir bi Allah Subhanahu wa taala kau leban ajunan pada bejre. Amin Allahumma. La kalaban nuzulul Quran mangken kau leban ajunan samo ke epiteti orang-orang se lebur dek Al-Quran, ahli maca Al-Quran. Sekak dimma kanjing Nabi adabu, orang se maus Al-Quran, orang se biasa maca Al-Quran. Kak dinto beni cuma orang ngasih terus masuk swarga. Tapi swarga si kerong dek orang ahli maca Al-Quran. 4 kelompok nih kak, eka kerongin di swarga hadirin. Sepertama, talil Quran, orang se biasa maca Al-Quran. Senomor 2, wahafidil lisan, orang se aja gelesan dari kecubaan, orang se aja gelesan dari acubaki orang lain. Tak kutulesan kak, makin beda HP. Kuda ben sampean make lesan tak abu debu keng montanang acubaki orang lain hadirin. Kula ben ajunan pada tusah. Jadi perkara seharam itu buaki, itu oles kalau bentanang hukum pada haram. Karena masake illat. Jadi ajuba kiring lainnya ke illat bulan masake. Mun masake tak kutu masake kalau ben lesan, maki bentanang mun masake tak oleh. Jelas. Makanya langkong saya mun beda apa ni ke komentar kula ben ajunan saya biasa saus. Cak abak cuba aki. Lebih mangkene ke orang abak cuba aki ni kata milih orang. Tur kadang maki laki kiai, tur kadang maki Habib pun tak cocok, serang mungkin nih. Eki na bangki. Tengate, lebih guru na tibi. Karena mungkin orang tak bita aki ni kamu.
Banyak terkadang lebih guru tolak ni makin tak enak kena hadirin. Arapa? Pulang terkadang guru tolak ni ke orang saya biasa. Tak soki terkadang tak haji. Terkadang orang tani. Seemul jaki makin mun kiai aban surban dua. Mobil Alphard, ajubaan, pakai atung ketan, wah surban apa deban kedeng ikel-kel dia. Abu kapan ombor tolal badaru alayna arpu sasalam nakabi takok tak melo kadirin takok tak melo asalaman kakesi dari jauh teganit tak sokana guru na sing ngajari lipan-lipan do. Benih tak oleh ngormat kakesi dari jauh keng sampai jek kurang ngajar dek kakesi semak jelas. Ula ben ajunan ya ajari la nufarriqu baina ahadin minhum. Pakon cadak bitaki nabi ban rasul pada maki kiai jek ta'assub. Cadak bitaki kiai nikah pala kiai mul jagapi karena saya mul jaki beni orang apa ada tapi ilmu nasi beda ide nah keng cuman hormat ke kiai si dari jauh cek sampai kurang ngajar dek kiai si beda jetik ing hadirin asalaman ke kiai si dari jauh cek sampai nyingkir guru nasi ngajar lipani penru paham ngonceng kiai si dari jauh parabu guru natibik saya ngajar lipani pen pada yonceng kiai si dari jauh beri aku raja guru natibik beri aku gini mun kula tak nginum enggak takut ibakala tenungguan perasaan boleh terkadang boleh beri aku warat je kasa kapan isabah idang gula mu aku nak teka kealengan cak padren jangan ban gula sementara senemuni kula guru na tuan rumah ibri aku ageni kula mun tak king teka pleden jelah tak ngino punten benih keng masalah yargai tak yargai benih senika keng cuman mun kula yargai na maka sekutu lebih yargai guru tolang ngasih nemunin kula ni kala cek nih kasih ngajar lipali pun Khulil Yasin saya cek benih kiai Khulil Yasin meskipun potong nengak lora kan tapi nggak komentar buang kemarin juga nama lagi di ngak cerok norok Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan makin ni kesini kau ni. Banyak tertipu dengan penampilan. Pulan Khulil Yasin seacarama. Benih kapan acara mah pahmul jan benih kayak selok tu acara mah gak disajin. Acara mana na? Pajak kau celeper modal. Mungkin apa mungkin? Kuda ni ke lambak, kuda ni ke acara mana? Ke benih yang pulan potran kiai, benih yang di ilmu ten. Lambak dah ada kuda ponduk ni kayak kon pakon kiai. Kiai tak bisa acara mah. Andi bektok terkadang gule pakon bi kiai akhirnya gula takziman wa takriman dek guru mangkat hadirin kunjungan ni kebi orang bah mulai onceng dak ada norok lomba gula pondok menang langsung tingkat kecamatan alhamdulillah menang ya lekah kabupaten alhamdulillah menang ya lekah provinsi alhamdulillah tak oleh sekali kalah gini Cacing tak agam ibu. Akhirnya gue lebih kiai. Mau celeper deh, gue itu mau celeper. Kiai itu bani uncengan pengajian, mau tak bisa rabu. Holil, mangkat gulum gula pak. Tak diman ke kiai, terus barokah. Benih terus berkat kemarin. Ijak pondok lambak gula ki melas kayak ki. Karena ini kedekik kapan lepas kon kiai ini ke gula pasti beri berkat, diberi songkeman kan. Kau tuh lem gula kasah. Berkat ya teraki amplop ibeki gaya anda padahal dah tahu cek ero kalak gula kas ini kak kiai lada kalak kakek jong ibi kiai ngarapi lah kongku nak ganak balik padahal lah selinan tani dalam dah itu mau kak kiai ngak lihat cek padeng aja terus berkat benamplop berapa ya ibeki jak gula ring melas buk jak gula ni kanang ring melarat anang ring malat kula ni kering gunung nak nung betul letak ring ada lemang kana mun kula koncengan ke Sumenep ni ke abit ko tu maklum Roma gula nyelket Bangladesh gula Bangkalan desa kiring gunung asli tapi mbian tak kira percaya aja bulan muana kan Jakartaan gula itu tiga kabin biko kakek marina hai hoi kakek jadi gula menduk ni kata ada sarabet hadirin. Menduk ni gula ada sengirim cimin ni. Kata termasuk orang melas gula menduk ni kak. Senapa tahun gula. Mulai dari tahun 2000 petok gula boleh sampai tahun 2015 gula keluar. Kak itu gula ada sengirim. Ring sepuh ada sengirim. Muntan di obang gula pleman di menduk nyari otangan kata tangka boleh ada sengirim. Makin alhamdulillah kalau benboro karena guru. Pakon guru gula berangkat. Makin alhamdulillah Roma andi 2 buksit tunggal kosong. Kalau beda seanu mah
Ya ntar na seminggu sekalian misalnya. Ya njak kok sakit roy pecet lagi nah. Disuntik ke daya kok. Laki na sabar itu kan. Wah itu. Allahumma sholli ala. Ngaji ya nak kana ibu deh kita berenang. Embuye jong embuye. Ndai iya bina kana. Jadi kan ada kota kong sekali. Jadi bina kana gudenya gusa kancaan bulan ni kini kian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya ingat bilebi kiai, bilebi ke guru ban ajunan ngastete. Alhamdulillah. Mungkin alumni Musalla Nurul Hikmah abadaki peringatan nuzulul Quran dan tumu alumni siteti pengurus alumni, alumni sealakoh, alumni semekir termasuk yang berkecimpung di acara mungkin ke alumni kadit tunjuki bahwa alumni pakun asampung kaleben kiai asampung kaleben guru ini tanda bahwa ilmu alumni ini kemanfaat barokah. Tepuk tangan untuk alumni Nurul Hikmah nih kak. Cek karo aku Pak nyumbang. Enggak, tapi enten nika insyaallah alumni selesai. Thank you. Saya nggak kayak kopi nggak kok kemarin ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ternyata hadirin santri gak dinto sukses dua sektor kadang ada tiaki orang gak dinto sukses otaba orang ini kecoba. Sepertama ring sepo. Senomor dua guru. Dua nikah tetilan-cilan kau leben ajunan jejak otaba tetiku leben ajunan apes. Maka ada tengah-tengah ring kedua nikah. Situng ring sepo nomor dua guru. Karena saya nikah. Orang sepo sekocak manti tua ke anak. Nikah kalau kita melihat hadisnya nikah justru tua naring tua dek ke anak. Tua nak embuk dek ke anak. Gak dintoh. Kadu'ain nabi ala ummatihi. Tua nak embuk, tua nak bapak, tua nak embuk dek ke anak nikah manti. Cepon kuste kanjing nabi. Kadu'ain nabi ala ummatihi. Pada bentuan nabi ala ummatihi. Ini kami ngakui Allah. Sementara dengan hadis idza matabnu Adam awwaladin solihin yad'u lahu. Anak saatu aki lahu dak kering tua. Mun tua anak kering tua ngakui lahu, sementara mun tua kering tua ke anak ngakui Allah. Ni kacang anak-anak ngecina hu faidana tak pada. Allah ni ka andi makna melarat, sementara lahu ka dintu andi makna manfaat. Jadi makai pada huruf merintah ngecir ala ben lam kak dinto maknana meskipun pada eka andi pada untuk tapi mempunyai faidah yang tidak sama. Nah apa artinya? Kadu'ain nabi ala ummatihi di ulama ijlasaki. Yang seponi kesemanti ke anak tua ni ke benih tua bagus tapi tua coba. Makanya ajunan tengah timun ke anak ni kak. Pegel yang tore cermet cek manusia. Keng segel pegel na ajunan embuk dek ke anak cek sampai keluar dek kalesan kalimat-kalimat si tak say. Apa-apa? Karena meskipun sampean ni kebeni keng adua keng cermet pak ngocak anak ngoseng je teku anang mun tak mun siang tidung mun malam ngicok ya. Ongguan bu. Jadi anak ni kak semanti dari yang tua bini ni kebeni tua bagus dia pun ulama tapi tua coba. Yang kia pakai tua bagus manti keng mantian tua coba makanya redaksi hadisnya kadu'ain nabi ala ummatihi. Sementara anak karing tua nikah awwaladin solihin yad'u lahu bani alaihi mengangkui lahu. Mun dari anak karing tua nikah semanti tua bagus. Jadi anak mun atua coba karing tua tak depa. Mun atua bagus manti ring tua bi anak nikah epa mulja. Ring tua mun atua bagus ke anak cek karo sekalian mun karo sekalian teko tak depa. Eng mun atua coba otiaki sembian mun tak perjajah. Mun lopot ketokan koko ben gula. Ketokan apa geriki? Yang kujek bugeng ngagula bahe bagi ben geriki. Jelas bu? Makanya saya ingat sampean. Dalam kebedaan cermet ngak napa mun ke anak. Saya ingat tengah tejek sampai andi bahasa si tak say. Mun kadung keluar bahasa si tak say dari reng tua nikah ke anak. Maka potran sampean bi Allah bukan etekani napa sih jewaki bi sampean. Mun atua bagus tromantia ce adua biasa usahakan ibek tomanti
Pol telok malam jaga sampean adua. Mun sampai tengah malam sampean jaga adua nak potoh. Makin dua bagus depak dek anak. Anak potro kadang ring anang kula ben sampean me tak gelem bagus. Cek ring kula ben sampean tak adua. Kula ben sampean se adua bagus ke anak ibekto biasa. Tak ibengake ibekto se tak biasa. Sementara dua coba ke anak ni kehadirin tak usah dua mun coba ni kan ngocak kaki cong pahinga tekos. Tekku mun tak ada kerana kelampian anang ya. Paham iki. Ring tua ni pertama. Senomor dua pasera hadirin. Jajaban coba ni ke guru. Nih kemakin sebanyak kalau pai ni kena. Dulu ada seorang Madura ada di Banjarmasin. Di Kalimantan Selatan. Nih kalah kok hadirin. Tak tahu manole. Usaha gagal. Usaha. Oh kong alak ko ni kalau keng otang sajan banyak. Hasil tak benda ni gemet. Akhirnya bicara kancaan ni kak. Njak kaki cengalah koto me tak ada hasil tahu. Kok arah apa yo. Cari yang kau benih tak usaha. Benih tak tengok tu usaha selain. Keng tak lem hasil. Akhirnya bi kancan apa hege bela. Kakek pula teman andi keliru kaki ai lambo. Kebetulan kancan ni kesakancaan benih kak. Keliru apa ya? Pak ingat nih kak. Oh iya aslinya benih keng keliru. Engkau lambe si ambu muntuk je benih amit taki. Titi amit istirahat tak kiai. Depak ke rumah istirahat terus tak beli pah abi ni pah ikolopai pah terus kejebur. Terus tak amit. Akhirnya bi kancan nih kak. Sekecil aki di kiai ongke ke bencer. Coba acabis kaki ke kiai aja. Coba kaki acabis ke kiai. Le kaki deki minta sapora. Mik pola keng marga naji kaki bi Allah rizkina tak buka. Kiai entar dek ke bencer hadirin. Pah acabis orang nih kak. Pah asapora ke sapora kita langkong ya. Salah apa kaki mak sapora. Bukan kule lambek saya keluar dari pondok. Kule benih amit ambu kiai. Amit keng istirahat. Dupak ke rumah abit-abit kelopai terus pahabi ini pahung ke kecebet terus tak iya mitaki biar yang sepo. Tekuk yang marga nikah. Coba nak kiai yang apa cong. Yang benih tu selok apa nak. Legaan ben lapangan tengah tiga. Kenja tak tu sekak. Cek dengan benih pelanggaran. Jenja lo apa kita andi tu sekak kok. Ampun sama dia nikah. Anapa marina kejadian kali itu hadirin pah eta tangkenan ke beda tanah. Pau tangga 20 juta. Lesan misan jangan nih. Kersan misan tak belum hasil. Tina otang legend banyak. Ya otang. Tanya akib kajian. Mari aja habis ke kiai. Mari. Dak remah lah aku. Alhamdulillah. Hasil ke. Hasil dak remah. Oh tengah tambah kok. Cek dengan ibu din Romari. Pada tanah ni bawa tangga. Bahing 20 juta. Cek dengan cek lebur. Ya otang. Biko orang bulan demak aja. Ini kok bah ya otang. Alhamdulillah hasil lah. Oh tengah jan raja kok. Anak pasamarin nih, kata anak saya utang 20 juta nih, kesampun efek saya salah satu bos batu bara, ternyata tanah nih mengandung batu bara hadirin, ku tak pah ibeli 2 miliar. Jadi sampean makin nih kak, aja habis ke kiai alumni kapi, lekuk nyari tanah, ibu din Roman otang kapi tanah, aji yang muni boleh, hahaha kok. Ya njak mulai ada lembaga olar apa ruah. Insya Allah masuk rumah sakit sampean. Para milagak din tomun kula ban sampean. Alak ko tak lem hasil musibah mi banyak. Kalakuan tak lem tetilan-tilan ketenang na ate. Coba dua ni ke kula ban sampean tingku. Mi pola tuman klero ka orang sepo hadirin. Mi pola tuman klero ka orang sepo. Senomor 2 mi pola kula ban sampean tuman klero ka guru. Sapora lagi. Dan kula ni kan orang melarat. Tapi seampun dan gula hadirin mulai cengun-ceng pengajian. Dan gula ni kan sampai makin kering sepo sapora. Dan gula tak hadus bin nikmat. Mi pola sampean beda ni dah. 2 hari sekalian. Ring sepo ni bi gula bareng nyobeng. Pah ring sepo bi gula ngubeng ki mobil. Takut sampean aja dan kebetulan ring sepo laki gula dapat umur pun. Pada ring sepo bini. Yang ndik laki lah nak ya takut. Ya macam beda sean. Kan mikir munahan anggen tengah aja nggak apa cinambu tahu ya. Jadi laki tahu. Pun 2 hari sekalian hadirin. Kula compok nih kak, engki 2 hari sekalian, 3 hari sekalian. 2 orang ni kula pun 2 hari pada ngepesi. Pertama bini kula. Padahal besi bi kula nih kak, mungkin beli apa-apa. Bedobeng nih kak. Suruh artinya kula besi ni keluar tibi bertempat umum. Mun parlo tinggal ngalah. Keng bi kula beli besi pribadi. Tako apa ring ngaka tretan na, tako apa ring kaseran. Paringin. Nomor 2 ring sepo bi kula paringin hadirin. Mobil emliaki. Yang di bering bi kule jual mobil ikan tina setekian pengarana. Ikan tina setekian. Kapan melia boleh paring sepo tengerjot. Tak ibeki.
Meli apa cong saya? Kan imi lagi Innova bitan gula. Innova tahun 2000 belu lambot nekero kutekku. Plan ampun natap yo benda setekian. Imi lagi na boleh bitan gula tanya aki meli apa cong? Meli mobil Pajero berempar kena 6 second. Abo. Ya burung kita imi lagi sampai makin. Padahal makin 6 second benih keng meli ayo tangga kita kredit saya. Ada suruh boleh kade. Yenten karena gula pikir sini kehadirin bi gula melaki Innova bo iring sepone ke gula bi Allah rizki min haitsu la yahtasib napa boleh melaki Pajero sini ya pada beki langgelo penduare paling yobong bitan gula cek ning sepo nya congko tak perlu bese pun tinggal benih masalah urusan parlo tak parlo lah kebai cimat yang gula penampian tak perlu bese kai pai kepai pola ojeng buat napa mak lihat masuk bang. Hadirin, nik bini gula, penduari sekalian, telur sekalian. Perang nyobong bitan gula. Ring sepo bini ten gula perang nyobong. Alhamdulillah, ten gula sampai mangken hadirin. Ten gula keng tahadus bini hadirin. Gula bini keng paju, keng ten gula yakin gara-gara tuh ring sepo ten gula. Ben markena ten gula mabunga keluarga. Sampai mangken min haitsu la yahtasib. Bi Allah ten gula perangin tunya dari cara saya tak sangka. Keng enten sapora. Ten gula makila sampean teko pah mikir sehari koncongan 3 kali 4 kali pada emma besena. Enjak teko mitong pese gula sampean je. Lah jak kira pikiranmu penasaran mah yo laki temu deki dem guru na besero. Pon kah tak ning terus lagi bahaya deh. Beri. Kisah mari pengajian mulai 5 menit depak sampean. Kula 4 jam tak? Aja pun papa jam di nak makiannya depak ke rumah cepok beres buk abid kelu. Pernah beda senampak nadina. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, jadi sampean coba sampean seandi hasil kak sebulan berapa hasil sampean? Andi hasil 1 juta. Coba dari 1 juta ni kebik sampean. Buk orang sepo bining segi odi sampean. Ring sepo sampean segi odi. Mun sampean andi hasil dalam sebulan 1 juta. Coba sangat saya kata bagi kering tuana. Haji ada iya kan? Insya Allah mun tak mati mancing sampean gitu. Mun sampean sebulan andi hasil 1 juta. Coba seket na bagi kering sepona sampean. Sangat saya kata angkui bi sampean. Acabis ka guru sampean. Guru ni kepunten tak ngarepe saya dari panjenengan. Ing mun sampean apa ring obeng ke guru ni kebukti bahwa sampean ni ka estode ke kiai. Karena tak bisa selain si bisa obeng saya paling aki. Obeng paling aki. Caknya banyak je pun ki guru. Mun dua ni kebik sampean eratinin. Mun dua ni kebik sampean bagus. Maka Allah sebekal apa ring dek kesampean. Makanya di Indonesia ni kesampai bersitu ulama debu. Al-Habib Abdul Qadir Ba'abud terjukan pernyataan yang sama tun gula mereng dari Semuljah Kyai Azaim Sukorejo. Mun beda nak foto kak dinto aparing dek ka orang tua, maka orang kak dinto abri o tangan dek ka Allah Subhanahu wa taala. Ana tenak mun mau tang ka Allah ni kata kira ibu jarjung benyaan boleh kak. Jadi mun sampean beri kalau bencara banyak sampean ni kata hasil, alako tak hasil. Alako boleh tak hasil, usaha lain tak hasil, macam malam-malam tak hasil. Coba sampean asodeko ka orang sepona ajunan sebelum sampean asodeko ka tetang kering tua paringi ka ada. Caknya banyak je pun diburu. Pala mampu 20 pala mampu seket. Mari nani kebik sampian pak torain munta paringi rezeki kelaben saya tak ika sangka berarti keng bede sekilero lain kak keng insyaallah punten mun ring tua ben guru ni ka elati ni bik sampian insyaallah sampian bekal paringi ceden segempang dari setuju urus na panjenengan manter sakak dinto bedena amin Allahumma ni mangken alumni sa bedaki acara ni kono nunjuk aki sampung kalaben kiai perhatikan bi Allah bekal ibri keistimewaan nikah iba rezeki na iba gempang amin. Imma umur lah atamba imma bini nak pendong ngara pacek kajon no kapan koja imma bini nak maksud tarajina sehat anak ang tambah mantir bi Allah beda tu hajar kapi amin pramila gak dintok acara alumni ketika dintok beda aki ben tahun masalah tak bisa paraja kati mangken nega ampun cek dengan kondisi tak ada hadirin
Mungkin bisa nanggak pengajian. Tahun datang tak bisa nanggak pengajian. Tak apa-apa. Ayo ke entar ke guru ke pisowan areng goreng. Mun beniking tempo napasaan bila pole aja bis ke kiai. Mun beniking tempo napasaan bila pole nyambung ke leben kiai. Sehingga kau leben ajuran ketika ampun asampung ke leben kiai. Mahabbah ke guru ni ke atamba. Umpama beda perasaan tak saya perasaan tak saya kadin to makli bisa elang hadirin. Dulu ada salah satu ulama namanya Ali Imam Nawawi. Imam Nawawi kadin to tuan seneka. Allahumma astur uyuba muallimi hatta la taqa ala aini minhu nakisah. Ya Allah, tutupaki saja kecubaan guru dari tengal kaulah sampai kaulah gak dintoh tak anilai deka guru kelaban penilaian sekorang. Karena Imam Nawawi ini kak pendapat mun bade santre pah oning ka kelero na guru bade santre ngatela kacubaan na kiai sepaya sepalang beni kiai tapi santri sing ngatela kacubaan na guru ni ka ilmu na santri ni ke Allah tak kira manfaat. Makanya cepon ulama mun bade santri pah bade guru andi kalakuan coba bi santri ni ka kutu takwil sak pasaan kiai pah nemu kok rokokan maka beni pah ngocak santri hero apa sebenti bingkok rokokan magi kiai nya ku tak podo nebu macam-macam ku leben ajunan mangki kiai lakon tak sesuai ke leben syariat maka cepon Nawawi takwil dekkah perkara sesai teti kiai lah kau coba sampean ke bela senikah hari kana kiai make la rokok cek Quran di nilai coba kiai keng songkan insyaallah mun tak songkan paling kiai keng musafir perjalanan sehingga oleh tak apa senikah hadirin mun sampai tak takwil sekak dintoh maka santri ni bahaya cepun Imam Nawawi bedina boleh mun bede santri ngatela kacuba na kiai maka sebahaya kak dinto beni kiai sepangki kacuba nabi santri tapi santri seoning kacuba na kiai kak dinto ilmu na santri ni kata kira manfaat mangkana mun bede kiai padeng coba ke santri cek sampai maknai coba tapi tak wil ke perkara saya maknai ilmu kau leben ajunan pakun selamat jelas paham mayu mulai korang ayo mon korang iya korang murah-murah selekor rumah umur seket sapora tak lar kadar ke puskesmas kok gila aku kayak tabuk lemah mencret Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila gak dinto hadirin. Maka melemangkan gak dinto acara nuzulul Quran. Mantar atetiaki na kawulaban ajudan teti orang seselamat, teti orang selebur cinta dek Al-Quran sehingga masuk dek kadebu sempak gelak empat golongan gak dinto bekal eka karongi swarga. Sepertama talil Quran. Senomor dua hafidil lisan. Senomor telok wa ta'imil ji'an orang seaparing dek ka orang selapar. Pembagian yatim ni kasi biasa bulan Muharraman meloloh. Dan kula iman kak diman ngebele. Toreja teman ni kecek karo sabak bulan Muharram hadirin. Karena sejak fotonya jatim nikah bulan pas semakin nikah. Toreja apa apolong bulan Muharram. Muharram cek peluang tore pakun karena beda hadis selakar. Tapi cek karo atompo bulan Muharram karena jatim nikah saya paling parloh bulan pas nikah. Ana apa sebab? Karena kula ban sampean kula ku nikah bekal antara ketelasan. Sementara anak-anak setak jatim ni ke andik ring tua sambil lagi nak lampih. Nak anak sambil lagi nak kocam lagi nak sandal. Jatim saya rasa mikir mun benih gula ben sambian. Makanya kan tumun beda janda kabin le iki. Ben mak le anak ang bisa irabeti bi sambian. Pun tak pernah bu. Kalau benar le kanjeng Nabi ni kama araji banyak. Ternyata pakon bi Allah. Arapa? Karena anak setek. Pelan putra-putra na banyak. Ada searabet kanjeng Nabi ngabin. Malah beda raja Nabi kanjeng Nabi tak pulang tedung. Kati Siti Saudah ni kecepon tak kesokan ika polongan sadin bi kanjeng Nabi. Mi apa polong ben kanjeng Nabi? Tecut na benih masalah tunya tapi urusan akhirat. Selain pada seni kanjeng Nabi ni kerajaan seperaben cuma situng sitanya. Selain na bunten. Jadi kanjeng Nabi ni kebenih marga nafsu. Jadi jatim ni keseparlok pasaan mungkin sekecak akik telasan hadirin. Mun benih kula ben ajunan seh. Apa ring ke jatim sera. Jadi si andi penghasilan keceba oh bak 20.000 teti 2 juta pada kaki ke jatim tinggal tak usah foto kak esena sekete buat foto yes share sakampung tukang kapi betul na raja esena dalam kene tina tak usah foto lah pada ngaki kapok copok langkong saya engki epong ke kertas panggung seni ke saya siar orang saya tak temu engak rumah le engak abri ke jatim tak napa tak usah ke panggung terakhir kapok compong saya paham. Karena terkadang apa yang kejatim ini kok pakai bolong bulan Muharram. Mari Muharram tak abrik ya, mau temu Muharram boleh. Tapi abrik sebulan Eropa cukup 11 bulan. Saya bagi seket. Seket Eropa cukup bisa tahu.
Iya, mentro cukup penakin kebeli almena aja. Cukup setahun mun segede buka beli almena. Malah terkadang kita bersih contet hadirin. Oh terkadang dana sekejuta, terkadang saya pada pak kejatim 30 juta. Hilang 20 juta. Makanya gue ngebela man gak diman. Acara Muharraman itu terkadang pak budaki panggung, budaki pengajian. Di gue kebela. Saya nggak mun acara aja teman pakai beda pengajian, lagi beda panggung. Saya nggak biaya na panggung, biaya na pengajian. Cek ngalak kapesin oleh na jetem. Kutu biaya tibi. Salon tak oleh ngalak ding jetem nih. Terop tak oleh ngalak ding jetem. Kulo teman pidato sini kayak Mekasan acara Muharraman di boring. Saya nggak acara pengajian mangkin ini kecek ngalak kau bengajetem kau bi gula. Paling saya polong obeng oleh seker juta bagi kejetem kapi ini kecercer. Pengajian nikah ada hubungan dengan jetem. Saya nggak cek sampai biaya ngalak kau oleh jetem kau bi gula. Terop tak oleh ngalak kau bisa jetem. Sound system tak oleh ngalak kau bisa jetem kau bi gula. Apa beda nyampi di baba. Monsong keman kiai. Dari ya repot saya nyampi itu gula. Ngucap oleh gula neraka sekali. Ngucap tak oleh gula molin tak ibri. Macam gula ni malah kamu. Ya cak dengan ni. Hukum gak makilah berberak kepikiran pakuni pada pak sebener. Maki songkom na kiai tak oleh ngalak kepisina jetem. Biku gula. Keng cuman mun kiai saya pidato tak songkom menak. Amu lagi ngunceng iro kebela gula. Jadi kiai jumangkat di rumah kan tak kira pikiran juga dia. Cengangi bebensin pagi besi solar malah iritan kan dah iya ruang kebela. Jadi mun ngunceng gula tak napa kita songkemin king kebela mulai ngunceng sapora kiai esok ona Rabu dak ke Sumenep nih ke beda acara. Keng acara nih ke acara nuru askes kiai dah iya. Ngakui PPJS gua. Acara apa? Acara aja teman kiai nih kayak oh sapora gula bendung bekto nih kalau bisa aku abi gula ki. Rogi. Nanya gue sepesian gue lebih sambian. Tan benih sepesian gue lah. Mun beseong gue nih. Tan gak dakwah nikah nerusaki perjuangan kanjeng Nabi. Tapi kau tu ikhlas. Tenggi. Dak remah ikhlas kuah. Antara ibrik bentak ibrik tak usah. Eka kanda. Tenggi. Antara ibrik bentak ibrik tak usah tadi pembahasan. Cak dakwah ni ke pidato ni ke dakwah. Alhamdulillah hadirin gula pengajian ni ka pak kali tak songkemi. Pak kali tak songkemi. Asroh alhamdulillah pun tan tak asroh gula. Meredeng pun tan ngocak pun tan kikir enten ken ngal kali dina degang. Maki colo tak ajak ngocak ngoko satero. Sampai 2 hari rumah haram pakun kira pikiran kok. Apa keng tak kelero bi supir kala tak beking ko apa keng ngako pak. Jadi mereka berpikir hulil yasin ada kita berusaha hadirin. Kita berusaha tapi mungkin ni kalau kita gula tak berusaha kan ding biar ni ada berusaha kapi ni kan. Sampian budian masuk swarga. Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Sampian sedaja masuk swarga. Gula ngampung swarga na sampian insyaallah pada selamat, insyaallah pada fajra. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi tua agina tahun datang mentera pada agina alumnian boleh ki. Amin. Malah langkong saya je pun ki buruh. Umpama beda saya biasa santunan yatiman Muharraman tore bagi boleh pasaan beda aki boleh sehingga jetim kak dintu benih cuma bulan Muharram sebunga tapi bulan pas beda saya kebelia kalampi salah gencerna tekel saya bukan deh jadi begitu tugas manter bisa ayam malaki amin. Si pertama tadil Quran maca Quran eka kerongi swarga. Nomor 2 wa hafizil lisan aja gelesan. Nomor 3 wa ta'imil ji'an orang siapa yang dek orang lapar. Nomor 4 wa shaimin min Ramadan ajunan seteja siapa sa bulan Ramadan semakin ajunan eka kerongin di swarga. Insyaallah ajunan seteja teti orang selamat dari neraka na Allah subhanahu wa ta'ala manter sekak dinto bedena amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah sekak dinto kiran sebisa saya pada pak sajam langkong kak dinto pukul 12 ampun ini kalau waktu nak curum lancam nampak ke curumpan nah pukul 12 punten kiai baru kana oke pokon pah tutup tore tutup biasanya gula karo tukang buka ngetok bu pengajian. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqah wal khatimi lima sabaqah nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu min ahli la ilaha illallah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin warhamna wa jami'al hadirin idha sirna wa saru min ahlil kubur fa illam tarhamna wa man yarhamna ghayruka ya mujibas sa'ilin wakhtimna bihusnil khatimah wa la takhtimna bisu'il khatimah واجعل آخر كلامنا عند موتنا بقوله لا إله إلا الله. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة وأدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yun sabor agak ki kok pada kekeliruan buk sabor aki buki antara Allah tabangki boleh dengan kesempatan selain dalam keadaan sehat dan keinginanipun Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.